Ugundo murundi ni nyenda kusima orahanga wa tensi yanungi bwizobereri abantu bona batire bategerize nensi yona kushohoza okuchondoza kwa APAC kandi garuka nsima members bagenzi banje abaryaha nkanugure spato kabaterine omwamiza mora soro hamwe nabandi abaryaha abastamira erizoba turiyo nshohozo kuchondoza okumazoro kwezi kona turiya ground Ankole sub region Ankole sub region twinemu kazo churuhura ibanda Mbarara district Mbarara city hamwe na Nisinjoro hazo kuchondoza okukozerwe nukwereka MPs abakozereje na okubakozere kwabo hamwe na opponents abine twine constituencies nyingi ezwazurumu ezabachara na nabashije so tubintu twereko mu report yitu abarayikire kugarakayo na nabatarake kugarakayo abaremba shuma report yitu abantu abarayikire kusinga bari on boarded letters black wano shomejo report ora shangizi na giryo boarded letter ogwe nabaye nemica myingi yo kusinga na report twashobora no kureba hebishana higuru ebe bishani nibyereka mwena almost town bashanka barano opposed ba abo butibine na opponents then tugace twasha umuchondoza kwitu Patrick nawe nakimanyana nabandi researchers atubeye twine tushangire ngo ntuza kugiye cyuzo bucamani cy'abantu abari nibija bakutoroka mu karuru kikarga ko muri Mbarara city nosi ensiyona yatangara abantu bari no bacora abantu abahagize bahanikire mikono kana bwe cyarabe nankeje muri Mbarara city nosi yonka hati omuntu nayija abantu babaza kina byo bicobire tindukumanya ubutentu condoza nora mutwa abantu bakakugambira konka abantu bingi bari batoroka mu karuru abo koba umuntu nayija ajya ngunaza kwesimba oba ground niba batajimanyiro bamba baresere umuntu ashike mieze 2 agenda nyenda ko banza kwanalizinga nkaha cyange cy'isinjoro isinjoro eyine woman MP oba rukweta Kereya Mugumya oyesimbirweho omucharo bakweta Justina Kashayija omukazi enkwata bata wabyariyo kisange cyahwire aha ground kutento chondoza twashanga mana ga Justina Garmenje Munonga hamwe nabandi abayisimbire nabo reason neya harimo buhereza ubu Justina yabiye nakora hato bwabuzira ubutacuro ubwo abantu bisingiro bakurakinga permanently ngo kuskiringa abana bato abakaza kabahire harani akabaro bingire ibintu by'abakazi sente ebyemezano batwemo bwe isinjiro ekazo mwirma ubwo mukazi noro umene MPs bo nababana batwara constituencies zone mbaba bine large coverage then kutwija aha omuri Mbarara yitu city tureba honkeje ntebe yambara nosi emtebe yambara nosi rukari akatanda kampora no markari nkoraye webye yininke byaruhanga tibiru speed are consistent so rukari akareta ebyo buhingi ebyemezano nebyo bushobozi nawo kutugire kucondoza entebe yeye twareba obirarinka process challenge omwamertare rutahigwa akaruruta kikarumu abantu bari yamhanda mbarondaho kutora tabahine change cyacu ruhora eyine woman MP orukumanywanka Jovansi Rwenduru oyine closest contender we ninga shikoreza challenge owe no hura abantu bagamba ha ground ko nkanka APAC tuntuza deep tuchondoza twashanga ngo mukazi inid mwesije okwesimba kuna ko tukabire confirmed because iba na hakanse byo kugira ngo mucara naza kwesimba nawe inid na hakana ngo takuza kwesimba kandi ura abantu chaza ground bakugira ngo inid mwesije naza kwesimba Jova konka almost ogondisho ngone dina nawe ta confirminga kana wabantu noreba ground batamwineje hati nkakaruru katerweze shaha of course Jova naba nasinga karuru kacuruhora then kutukurugaho ine constituency ibiri twaza kakashongi tucereba ekiri 50-50 wa abatayebwa tucuzo wakajwenje tureba abantu binji nkeminyeto nibagamba munonga haryo samuzitaremwa so nakwako nabashabine resine sherma abantu babirubonga then tucuzo mchanga ekibanda almost nabiyo bicere 50-50 abantu nabo bakiri confused rito bakamanyere original then tukija hantebe y'abacara yambara city
twinemu almost abesi imbere ninga bayekere interest n'abantu nkabashatu abandi n'abari mu rumazi. Then turiyobogo mucyara honorable Charity Kibashoka Mahanda are the biggest challenger, are the biggest threat. Tureba Rwita adipusheshingire munonga omubantu twantugamba n'abateza bakaruru. Tureba ngo Rwita aragire munonga ahansi mwenu areducingire abnormally. So akaruru katerweze shaha umurimba raste kabakazi umucyara Charity Kibashoka Mahanda nabarayikire kuzo mu parliament. Then twashuma tukazo mu ntebe z'abashayija eze isingiro twinemu agentebe isingiro South ohi Alex bakunda kushaba etamu ya katano. So etamu ya katano ato almost indiana ingana na President Museveni omukutegeka konka kandi wabere Museveni akoze nabakunde byakozere ukabere mutamu zitano abantu nuhuramba kugira ngo ubwire bushikere hato bafunda umwana mutono bamwita Asensio Mari n'umunyeto n'umwana twiriza Kampala nashora umunsi zahero na meta uno kuzukora na kundi byo bushubuzi are connected edin zona na balancing zona zo mahagera abantu tushangire almost obucweka nshanju bwine trust omumwana obakweta Asensio Mari kandi kucyakwa karuru kisingiro South kakaterwa nkeze shaha ogumana nabarayikire kutwara agentebe no bahagize bwenge munonga. Then tugaraka tuza omuchanga eki kisingiro West Hamza Lauben ari MP nawe almost ina abantu abamwesimbire honkabana konka ati ko kuza kushanga oshanga wakwaninga closes challenge kandi nabwe nubwo yizere arangirire almost nogo mwami agaba Gerard konka Hamza akirya ha ground abantu bacumwine however macho roboko bo yesimbire note ko bahina bakwa bakwesimbire konka nayo tinine closes challenge akaruka aterweze shaha Hamza Lauben agentebe mustrikere naba najitwara cumu. Then ninja ko bahereza ho highlights omuntebe ya Mbara district twinemu omucyara Margaret Rwebyambu nuwe woman MP wa Mbara district hayisimbere no mucyare nkwata butaba kweta Roida ogwe n'ikigambo cyawo n'ikigambo kirya munwa gwa buri muntu we ninge cyesho ngo ninga national anthem buryo mo kubugana na Muferdi wa Mboza na gambira Roida muhimbura gamba nokora so almost ko chikwetaga ngo zen kwera research ya man just no wakuzomuraka gumwe no hura bakugambira. So closes challenge wa Margaret Rwebyambu ni no mwami Roida muhimbura owabinje hatemba mureba almost nga member of parliament woman MP seat eje Mbara district. Then tugaraka tureba eje nasani itungo wakutwara north kandi wakwaringa closes challenge no mwami JB captain bamuturachi tugaraka tuza omuyakuri atshangayo bazara bataringaya nawe aineyo Patrick aho kushanga abazira bacharinga kini muka chances mpango zoga kakutwara agentebe because abamwesimbireho they are not popular. Then ndukuza kugambara APAC report ndukuhendera report ya APAC eriyo nishoze ndijo report ya Bushenyi na Ntungamo nayo ni sub region tukakwata Ntungamo twagigita na Bushenyi nayo almost ejo area nene ingana neje area twashoza. So next week nayo nza kushoza report ya Ntungamo kandi nja kwahereza Nugres Kabateri ne Pato nawe agire ukuyaba mu rukiramu abo kuba nuwe project coordinator. Ya mwebare habakubamba tureba online turiyaha social media handles zona na Shanwa armu via NKORE Media byono ko kumakunje munonga social media twine senior people aba initiating via social media mu Western Capital mu ka Solomon Zamora Lumbuye Darius bona baryo kumanya Patra of course abantu bakoze ikintu cy'amani munonga ijo niyo media ate trendinga na mainstream zizukora konka they are being supplemented by the media ezezinaza kubagambira mwenu yabagambira je coordinate byana barabiramu nkanyonyera kubagambira emyanya ejo nibaha abantu just in the interest of kutunga information abayisimbire abantu abenye nicyo uza kwa nikwereka now nza kwa nikwereka kwatena na abarwampara kugira ngo mu Rwampara twangire honorable More Asimwe
ogwe aineho muntu kandi ayagambire n'abantu byatakagambire na electoral commission mbamweta ana kansime nagaruka hata ora reserio omuntu za kugitaha abandi neza kuba egumire abantu bantu abariyo konko of course incumbent na ino mugisha muhango okubasa kureba ngo nagaruka twagenda abikwatirine na abesimbe NKORE rukari just in details akwa babagambire nka favorite kuba kutera karuro mbwiro no maybe ibintu bihinduka you need to note that one kugira ngo ibintu bihinduka abuko mutanasa kwiza hatoreba insiyone hamwe shongora nara abantu bamukunda but yaho birebuke abantu bamurigemo konko rukari omuntu abira muri hihi munonga ne rutare rutahigwa kandi ukigambwa ngo takine interest yo gumzamo omuresejo then aho says murari nawe abaresamani minji munonga tuna akoraje tunona na omunyamakuru wa manu munonga rutaba na nakajubi bona ndibinji munonga aina matamu simbaka batano konkarukari na standinga nka favorite ontebe jenyini atwagenda abikwatirana ebyambara city byabacyara yabagambire konka arimo abantu bashatu mwe nabamana barigireyo no gamba honorable Bone Kashija Chichoncho otekamu honorable Rita atwasa otekamuna na omucyaro yizire akutetemeso mwanyogu kurujwa abantu ko bano bareba cyarite kibazo ubwo no barumu kandi wargaho no genda mbara city south omukucondoza kwitwerebere ngo abantu bakahindukire munonga bakiri hagati y'abantu babiri honorable Mwine mpaka hamwe na Emmanuel mbare baki obinjo bakubize eryo umuhumuruza nubo abantu bakiri yakonka ariyo ba bright muhumuza abanupu nabandi okwe besimbire warga hariye no genda ya Rwampara politics sange zitandikire kare Rwampara twagenda omuri east ariyo honorable Julius Karwanga uri muntebe ombwirobu kandi arebigambo aboko abatagaje mu electoral commission toka bahamye konka twarebire obubonero sign zabo arimo abirari mukama wentebejo Charles Ngabirano akonyoni muranka closes challenge abo nshongemwe namanye bitane bibayo namanye ko yabe nasinga kandi ogwa musinge nawe akari mu camp yeye abatakume byafayo ogo arimo muntebe akaba nakura winge yeminyeto ekikumanyisana bamanyana munonga nuwari yo nkabantu bamani abandi orugambo rukiriyo nkaba PC muhingirwana nabandi konkani ndia closest abarwagati ni honorable Charles Ngabirano hamwe na Julius Karuhanga twagenda omukarwampara county ariyo Amos Kankunda honorable nuwari umuntebe konko kubasa kumushika hiya akamuteganisa munonga ninga kuryo kubagamba ko atubakaje muri electoral commission I say this one once more kugira ngo abutubakaje muri electoral commission konke bakwambere ka fundraising na nemikore bakora nana ba agents bayo kibagamba ariyo omushija wa manu munonga okumanka Golden Mutima yatahindwira ankora ye aboko banchitekateko na kutamu sente nyinji munonga nkibasa kumuteganisa aboko areba Amos Kankunda honorable okusinga kweye kuriya kwiza kwashanga beba muri umumba zo kucyana munonga abera muri hi honorable Chamadidi Vincent akaba nakwasa no kumutwara hare munonga konka katine sente zo kuteko mukaruru kandi ogwa ine sente zo kutomu karuru hato no kugira ngo kiri very tight omukintu echo then ariyo no mwana mutoyi awutahiremu nabo tukumansa kuchamye bwa nyuma na electoral commission abakweta omugogozi Manya Collins ogumana wayiziremu ako omwana omunyeto twarebe cyabiro mu rembo rwambara Robert Kachebeza rukusinga karukeye omunyeto ngwagwine support yeminyeto twazo mukutera karuru abakumanya ebya research statistically eminyeto nibingi munonga bashamba kanyango eminyeto batere eminyeto mbatware ntebe zone so uko niko cyemeryo omuringo nkogwe cya Rwampara account twagamba ogunde close ningira maybe hotel contested omwanyu ngo basa kuteka of course nanagamba gwa Rwampara abo kuba ana kansime waza report yitutiremu votes akezi kwingana ki oguye votes kwingana ki bakabadikaringa bata tuze ikintu kiri tight munonga ejo we are going to watch mpaka tukire amweru konka report yitu ndukumariza obeno kibanyangu negamba ahabwire buke butwerezo kwa research kandi abatera karuro hati okubasa kuraba munowa aboko bintu next year maybe another year tokama basa kwa nibihinduka na twino batayibitu aba social media abaza kutwera ko analyzing bice ebarebere omukutambura kwitu na research yetu ntukora bone bareba mu cyamani munonga like one common interest points on constituencies eziturugamba aho constituencies ezahambirwa abantu ombusinge omateka wagena nka bakweta isingiro north amazima abantu njaba mbatina gamba nitwe tinkumanya konka bembereka honorable Bright Rwamirama ngo ainemigisha myingi yo kugaruka okwa ino kuyakimazire kintu cyeye twagenda omuri isingiro okoko muri bukanga ne tusangira atari impinduka mani munonga the incumbents bakiro kurunja munonga
so twasanga party jya yisingiro bukanga twasanga tari impinduka mani munonga abingi bariyo apart from ahitwine Moses hariyo kuteganisa mukache Kangwaje konke bintu bizakwira at the moment bateye akaruru honorable Kangwaje nabasakwa narabo katwakire Zamora ogu no wa social media munonga just one point echako observing mu research eki mnikiha obubitishwa muturiyaha NKORE Media TV funa actually candidates abutwina bari very strong, they are very few abinja bari mu parliament, they are losing their people in a different way. Kandi ekindi ni ndeba nka analyze it kozire on field ababantu abakwisha bakakusiga barita confusion hagati y'abantu then bakagaruka bakagenda kirinji leta okugaruka nyuma akaina asiga yari leta confusion both sides bari batakigaruka mu camp area ati nke cya Rutare akija ya nanka habici bagira wende basingiye biba ruyari nimpamya makaga kagafa enkugambira tibakine bashije abo kwa Rutare akabasigaho ubaye nibawana so tuyegarukemu ati nke twagaruka mu ntebe tukazo mu ntebe ya North abisingiro ruyari icyo gomwa michaka cheza tine himura mugarukemu tine himura mutandikire abo kuba we nagaruka nabasinga so nkanye nimpendera digamba na ntebe yambara City North ubwo nabo bakamupfuna nk'umuntu wabo nekirabo kandi nimpamya nti real natekagaruka kana garuka nasinga setati niyamana tunoho solo konkanka ceremony of course ombwizwire we twantwenda to analysis nka entebe nkibire zamane za kwerarikera kuza ku deciding arasinge nkibaso butangwa ceremony wa welcome yebare munonga coordinator wetu kandi nintwara mu gisogo kusima abantu mwe nabakutureba social media platforms TV zona za online nangwa nezite zaburije zikwereka ibintu live so nkanye researcher wa APAC tuirum site yitu twaturumu district sezinde zitwehinguririze nturangwe ibintu mbitamburaje konka kirize yo kututeganisa nekintu cyo kushanga ngo umuntu yije mu politics kandi yaruka ku withdrawing nangwa konka twarira henyuma ndeba karura kahwire akasodo akarugo mu karuru tukuburizo rumwe azacyateganisa abantu binje abantu mbabasindikine abantu bayetire bikono so nkibantu manyisa ngo abantu tina wabasiga since abantu mu community obwiro bwingi mbasigara mu karuru kuyaho eshongezi inkureba empango mununga aba candidates abakiriyo mbesinda sindikana eyo kubanza ne ya Rwampara woman MP more asimwe na Ana we cannot determine for now nko kupaka analyze ingere okumara areba bintu byo no kubere mbitambara nkirebuka ngo nakaruro kubaka declaring last season na hati nkabasa kuguma kandi nabwe ngaruka ndeba ngo na nentebe ya account eyi bakugira ngo mutima Gordon Kapa agirumu kandi na nomwami kankunda Amos na wagirumu akona ko kacere tight so tukamanyireje sofa umuntu rarabeho konka tutekateka ngo by next year tukuba twayanarizingera man bahiza kuzagura wunda yabare munonga webare solo nabatayibitu bo bariyo nangu tumukubareba ha twineho research witu orukumanya munonga international tugume agunwa kwa nakora most of the statistics akwito ntubaturo just okureta ku presentingira so tugume hariyo of course we credit them webare munonga radio 5 radio west and digital